Imaš ideju koja rešava nečiji problem. Ti imaš novac u svom džepu. Zašto? Zato što tu ideju možeš da pretvoriš u digitalni proizvod, a na digitalnom proizvodu možeš da zaradiš. Kako? Ostani sa mnom u ovom kratkom videu i naučit ću te kako da zaradiš, odnosno kako da unovčiš svoju ideju. I pozdrav svima još jednom, dragi moji subscriberi, svi moji pratioci. Evo nas u trećoj epizodi 5. serijala u kome predstavljamo sve najzanimljivije stvari iz mog 5. priručnika koji se zove Zaradi, kako da zaradiš uz pomoć veštačke inteligencije, vodič za freelancere i male privrednike. Danas smo došli i do ovog dela gde ću vam prezentovati digitalni proizvod, koji su benefiti toga što imamo digitalni proizvod i kako plasirati, odnosno kako prodavati digitalni proizvod. Digitalni proizvod je vrsta fajla koji se kreira i pravi samo jednom, a može da se prodaje neograničen broj puta. Koje su prednosti digitalnog proizvoda za razliku od nekih drugih proizvoda? Digitalni proizvod, što se njega tiče, nema nikakvog ulaganja u sirovine. Ne morate kupovati sirovine i ne morate obezbeđivati skladišni prostor za njih. Pod 2, nema nikakvog uskladištenja, ne može nestati na zalihama. Jednostavno, digitalni proizvod ne može nikad da se iscrpi. 4, i ono što je najbitnije, u digitalni proizvod je najminimalnije ulaganje skoro 0 eura. Sama kreacija digitalnog proizvoda bukvalno te ne košta ništa. Za kreaciju digitalnog proizvoda, na današnjem primeru, ja sam odabrao program koji se zove LibreOffice. LibreOffice je besplatan program koji možete da skinete i nalaze se skoro svi identični programi koji se nalaze i u Microsoft Office paketu, od Worda, Excela i drugih. Ovaj put ja ću uzeti tekstualni LibreOffice program koji služi za kreiranje tekstualnog sadržaja. Kao primer za kreiranje digitalnog proizvoda, napravio sam jedan kratak vodič za freelancere kako da uštediš vreme. Ovo je jedan kratak vodič u kojem ću vam prezentovati kako iskreirati digitalni proizvod. Jednostavno otvorite LibreOffice file, ispišete vašu ideju, odnosno rešenje, dobro sve isproveravate i nakon toga ide kreiranje digitalnog proizvoda na sledeći način. Kada završite tekstualno pisanje, ubacivanje slika i sve ostalo, jednostavno kliknete gore file, pronađete, spustite na opciju Export As i kliknete na opciju Export Directly as PDF. Nakon toga vi ćete dobiti jedan PDF dokument koji treba da sačuvate na računaru. Nakon toga, sve što treba da uradite je da pronađete platformu na kojoj ćete prodavati vaš proizvod. Ja koristim Gumroad kao jednu od najboljih platformi za prodaju digitalnih proizvoda. Uđite, registrujte se, istražite i pogledajte šta ona nudi. Kada se budete registrovali na njoj, doći ćete do opcije koja se zove produkt i tu ćete moći da iskreirate, odnosno da postavite vaš digitalni proizvod. Da kliknete samo na digitalni proizvod, gore da kliknete na Customize i nakon toga pratit ćete uputstvo i Gumroad će vam prikazati, ići ćete redom, deo po deo i tako ćete iskreirati, odnosno vaš iskreirani proizvod, digitalni, vaš PDF koji ste napravili, vi ćete ovde postaviti. Gumroad će vas voditi korak po korak i vi ćete postaviti cenu, postaviti opis i sve što je potrebno da bi ovaj proizvod mogao da krene u prodaju. Nakon toga, kada postavite na
Gumroad platformi vaš proizvod, dobit ćete link do vašeg proizvoda i jednostavno moći ćete vaš digitalni proizvod da podelite na društvenim i socijalnim mrežama. Ono što je prioritetno, to je moći ćete da ga postavite na svoj website i da postavite na Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, svuda gde možete da reklamirate. Ono što jeste sigurno to je da imate dve mogućnosti u početku. Možete da imate plaćenu reklamu, da se reklamirate preko Google-a ili drugih mreža, možete da platite, a možete i da radite besplatne reklame i da širite svoju priču kroz blogove i sve ostalo, ali ono što jeste bitno, ovo je neka osnovna matrica kroz koju smo danas prošli da biste se uverili u to da vaš digitalni proizvod može da se proda i da jednostavno nema nikakvih problema, nema proizvodnje, nema dodatnih troškova. Za 0 ulaganja možete da zaradite jako puno, ovo je samo osnova koju sam vam prezentovao. Ako želite još više da saznate o digitalnim proizvodima, o plasmanu i o svim ostalim stvarima koje su vama bitne da biste zaradili, pozivam vas da kliknete na link ispod koji se nalazi u komentaru, da naručite svoj primerak priručnika i da već danas krenete da zarađujete. Ako još uvek niste kliknuli na subscribe i niste se pretplatili na moj kanal, pozivam da kliknete subscribe i da pratite moj kanal i u narednom periodu, jer mnogo zanimljivih sadržaja čeka vas i u narednim danima. To je to za danas, hvala vam svima što ste bili sa mnom, vidimo se u sledećoj epizodi, pozdrav svima!